Bizge карбюратор тазалаганга карп керек болот. Андан кийин шотка жууп тазалаганга и бензин жана ичиндеги жукулерлор алмаштырылса, ичинде шариктери бар, мына ушул диафрагма бардыгы алмаштырылса, ушулар керек болот. Эгерде кимде ким ушуларды алмаштырып перекладка же башкасын алмаштырам десе, мына ушундай комплектте бар. Сатып алып алмаштырып койсо болот. Жана ошондой эле отвертка, кычкач, күлүч, шаймандар керек болот. Мына эмсе биз ишибизди баштайбыз. Карбюратордун үстүңкү жагын ачып алыш үчүн мына бул жерлерде фигурный отвертка түшкөн болттор бар. Ошолорду чечебиз азыр. Ал жерде тросту чечебиз. Андан кийин ушул карбюраторду кармап тура турган асты үстүн бириктире турган тягаларды чечебиз. Ичкери жакта дагы бир болт бар. Мына ушуну адашпастан бошотуп чечип алганга аракет жасаңыздар. 4-5 болт основной кармап турат. Ортолукту бириктирип карбюратордун 4 болт главный. Мынакей. Барын ачып бүттүк. Пополок.
Karbüratörün içi. Kameraları. Şul yerde yönde turgan Apollo'nun içki benzinleri buna şul. Şunday bak kir bolgan. Hazır şulardı juup tazalayız bir sıra bardağın. Jigulorlarını çeçip metkalarını görüp şunda çeçip alsanızlar bulat. Bu jağı şunday. Prikladkasını etiyat kılıp alıp kayra ortuna işletsek bolat. Bizde canlı bağı var, almaqtır basak da bolat. Oh. Nasıl? Hazırdan düştü hazır. Bu şariki. Şarik. Bu butulka olsa mı şunday. Onun üstünde durat. Şunu açıp çaçkanda çoğut albağınızlar. Emin tazalayıversek bulat. Aslında ağıl var bir tütükçelerine çaçıp çıqabız. Gözünüzde ehtiyat kılasızlar tazalağan malda. Kirler ezilip çıkıp otat. Hazır biz bir Jigulor çeştik. 95. Caz sıcakşı görünmedi. Onu biz can ile koygan elek. Benzin rasxot koyuysa şunları da almaştırıp canıdan koyulbat. İkincisi azalını da çeçeyiz. Bu 90 90'ga 95 tükçesi piçinerek bu 95'tiki çoğurak. Negizden şu Jigulorlarning razmori çoğayıp ketkende rasxotdağı koyuyet. Buna iki tarafta alındı.
Мына кир, ушундай кир болуптур ичи. Ушундагы эле эки беттин ичин ташаны бардыгын тазалап, камераларын жууп, кайра ушундагы салыштырып алсаңыздар болот. Азыр бул жагын да тазалайбыз. Мына болуп калды бул жагы.